Uyu mugoroba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asesekaye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kurebera hamwe muri aya makuru icyo agiye gukora cyangwa se ibimujyanye muri rusange. Ariko kandi Obasanjo yasabye ko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakemuka, ariko kandi babanje kureba ku mateka cyangwa se gukemura mu mizi ya kera ibitandukanye n'ibyo abandi bahuza bagiye bareberaho muri rusange, aho bagiye bibanda ku ntambara ngo imaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza neza ko igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba kisesekara mu mujyi wa Uvira n'ubundi, aho kigiye gusangayo n'umundi basirikare ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, bagasangayo Wazalendo, FDL ndetse n'indi mitwe yose ikorana n'abandi bose barwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka mu gihugu cya Uganda aremeza neza cyane ko Bobi Wine ngo yamaze guhungira muri kimwe mu bihugu bigize East African Community muri rusange. Nabyo turaza kugenda tubirebera hamwe turebe uko byitwaye. Turaza no kwerekeza nanone muri Sudani. Perezida Salva Kiir yakoze amahano akomeye cyane yo gushyira muri guverinoma umuntu umaze imyaka irenze 5 yitabye Imana, ariko kandi harimo abari kubizera muri guverinoma ya Sudani muri rusange. Turaza kugenda tubirebera hamwe uko ibintu byitwaye. Izi nizo ngingo turaza kugenda turebera hamwe muri aya makuru yacu, ariko kandi turaza no kugenda turebera hamwe n'andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Yewe nitwa Tuyiringire Ahmed, ndabasuhuje mbifurije kugira umugoroba mwiza aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Reka nizimbye magambo ngaruke mu kanya gato cyane mbinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru tugiye kwehera kuri iyi ngiyi ivuga ko ku uyu wa gatatu ku itariki ya 4 Gashyantare, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageze Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye amasengesho yo gusabira igihugu azwi cyane muri Amerika, National Prayer Breakfast. Araza kuba aba ku nshuro 74. Buri mwaka iki gikorwa gihuza abanyapolitike, abayobozi b'amadini, abafata ibyemezo mu by'ubukungu n'abantu bakomeye cyane muri societe civile baturutse hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cya Kongo watumiwe n'abateguye iki gikorwa azitabira iki giterane kidasanzweho imyemerere, diplomasi ndetse na politike biba byahuriye hamwe. Aya masengesho yo gusabira igihugu no gusangira ifunguro ateganyijwe kuwa 4 ku itariki ya 5 Gashyantare mu mwaka wa 2026, akaba azaba ayobowe n'abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ibarizwa muri za 40 aya masengesho yigaragaje nk'igikorwa kibanga ariko cy'ingenzi ku ngengabihe ya politike mpuzamahanga, gitanga uburyo bwiza bwo kugungurana ibitekerezo hagati y'abayobozi ndetse n'abavuga rikijyana ku rwego rw'isi. Usibye amasengesho, biteganyijwe ko Tshisekedi azakorana n'inama ndetse n'ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo Martin Fayulu, ndetse nawe yageze mu murwa mukuru wa Amerika kuwa mbere ku itariki ya 2 Gashyantare ajyanywe no kwitabira aya masengesho. Ni mu gihe kandi ko azigomba no kuzaganira n'abandi bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abanyakongo baba muri icyo gihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe muri rusange. Olusegun Obasanjo uri mu bahuza bashyizweho n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe kugira ngo abafashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo byayo, yagaragaje ko kugira ngo bikemuke mu buryo burambye bisaba kubihera mu mizi ya kera. Ubwo we na bagenzi be bagize inteko y'abahuza ba EU baganiraga na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ku itariki ya 3 Gashyantare mu mwaka wa 2026, Obasanjo yasobanuye ko ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari icy'imicungire y'abantu bafite ibyo badahuje no kutabana neza n'ibihugu by'abaturanyi. Obasanjo wabaye umusirikare ukomeye cyane yasobanuye ko yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1960 ubwo abarwanyi barimo Moise Sichombe barwaniraga ubwigenge bwa Katanga, asanga haroherejwe abasirikare bo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ati iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane. Ubwo najyaga mu bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Congo Leopoldville tariki ya 5 Ukwakira mu 1960, ikibazo cyahajyanye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Loni muri Leopoldville mu 1960. Nicyo kigihari uyu munsi kiriho, nuko tuzi ikibazo kandi nizera ko iyo watahuye ikibazo neza igice cyacyo kiba gikemutse n'ubundi. Bisobanuye neza cyane ko rwose rero tugomba guhera dukemura ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhuza kandi yagaragaje ko impamvu ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigihari ari uko mu bihe byashize kitatahuwe neza, bityo ko iyi nshuro Abanyafurika n'abafatanyabikorwa babo bagomba gushaka umuti ukwiriye wacyo. Ati bamwe mu bavandimwe bacu bagiye gushakira igisubizo Washington, ariko igisubizo kiva Washington si cyo kizakemura ikibazo cyacu cyose. Si umutwe wa 23 gusa, kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari n'indi mitwe yitwaje intwaro. Hari ibibazo abandi bagaragaje ariko bitigeze bikemuka. Obasanjo yagaragaje ko abahuza bo hanze ya Afurika bakwiriye guhabwa umwanya nabo bagatanga umusanzu kuko babishaka, cyane cyane ko bitabaye bashobora kuzambya intambwe ziterwa bifashishije imbaraga bafite. Ati tubona Perezida Museveni mu mwanya wihariye tugakorana nawe kugira
kugira ngo turebe uko twabona igisubizo giturutse muri Afurika ku kibazo cyo muri Afurika, kandi tudaheje abashaka kubigiramo uruhare bi Washington, Qatar ndetse n'Ubufaransa, tubaheje bafite ubushobozi bwinshi bwo gukora ikibi kandi bakirekurira mu rugendo turimo. Perezida Museveni yagaragaje ko ikibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubu kidakemuka cyane nk'icyo ku bwa Combe, kuko nta banyekongo bashaka ko intambara zabo zigenga. Yasabye iki gihugu gufatirana amahirwe y'ubufasha abahuza barimo Abafurika yunze ubumwe bari kugiha kugira ngo gihite gikemura ibibazo by'amakimbirane ari hagati y'impande zombi muri rusange, nk'uko amakuru aturuka aho ngaho n'ubundi akomeza kugenda abisobanura muri rusange. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku munsi w'ejo nibwo byari byahishijwe ko abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gusanga abasirikare mu mujyi wa Uvira, ariko kandi byaje kurangira rwose bibaye impamo. Abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kugezwa mu gice cya Uvira n'ubundi muri rusange, aho bagiye gusanga bagenzi babo mu nzego zitandukanye zirimo igisirikare, abasekirite ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDL ndetse hakaba harimo n'abasirikare b'Abarundi n'ubundi, nk'uko twagiye dukunda kugenda tubikomozaho kenshi cyane gashoboka. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko neza cyane ko rwose abapolisi bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi bakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni cyane cyane abakoreraga mu bice bya Uvira, bamaze ko bagera muri Uvira n'ubundi muri rusange, aho basanzeyo abasirikare n'ubundi mu by'ukuri bagiye kugomeza gufatanya kwangiza umutekano wo muri Uvira n'ubundi, kuko nibyo twagiye dukunda kugenda tubonamo kenshi cyane gashoboka. Ariko kandi tudatinze muranyemera twihuse cyane twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine, biravugwa ko yavuye mu gihugu, kandi biravugwa ko hashize icyumweru yinjiye mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Afurika y'Iburasirazuba, ahunga nubwo abayobozi bo muri guverinoma bashimangira ko inzego z'umutekano za leta ntacyo zimushakaho. Umwe mu bayobozi yagize ati, ayo niyo makuru turimo kurubona ubu, yavuye muri Uganda hashize iminsi 7. Uku guhunga kwe kuje nyuma y'uko Kyagulanyi atangaje ko yagiye mu bwihisho ku itariki ya 16 Mutarama mu mwaka wa 2026 nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Avuga ko byatewe n'igitero gisirikare cyagabye ku rugo rwe i Magere, kandi ko bafite ubwoba bw'umutekano we. Kuva icyo gihe yagiye asohora amatangazo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko inzego za leta ziri kumugendaho, ibirego guverinoma yahakanye inshuro nyinshi cyane yivuye inyuma. Icyakora Minisitiri w'itangazamakuru n'ikoranabuhanga n'itumanaho Kristi Baryomunsi mu cyumweru gishize yavuze ko Kyagulanyi atari umuntu ushakishwa, kandi ko rwose nta mpamvu yo gukomeza kwihisha. Baryomunsi yagize ati, mu izina rya guverinoma ya Uganda, Kyagulanyi ntabwo ari umuntu uri gushakishwa. Ati, nta nzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare cyangwa se ikindi kigo icyo ari cyo cyose cya leta ziri kumukurikirana. Uyu Baryomunsi yasabye umuyobozi w'ishyaka National Platform NUP gusubira mu rugo no gukomeza ibikorwa bye yubahiriza amategeko, avuga ko abandi bakandida perezida bakomeje kubaka ndetse no kubaho mu mahoro mu gihugu. Ati, ntibikenewe ko yihisha, ntawe ubishaka, afite umudendezo wo kuva aho yihishe hose agasubira iwe kandi akubahiriza amategeko. Minisitiri w'intebe Robina Nabanja we yavuze ko icyemezo cya Bobi Wine cyo kwihisha kidakenewe, kandi ko gishingiye kuri politike, nk'uko iyi nkuru dukesha Shimple Paul ikomeza kugenda ibisobanura. Nabanja yagize ati, ntawe ushakisha Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yongeye ati, agomba guhagarika urwenya agasubira mu rugo rwe, mu muryango. Yakomeza avuga ko ibikorwa bye ari amakinamico ya politike muri rusange. Kyagulanyi wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 Mutarama na Yoweri Kaguta Museveni, ariko yanga kwemera ibyavuye mu matora, avuga ko habayeho uburiganya bukomeye cyane ndetse n'izindi ntege mu matora. Kyagulanyi yavuze ko abashinzwe umutekano bagabye igitero iwe, kandi bagaba igitero ku mugore we Baribe Itunga Kyagulanyi. Ibirego byatewe utwatsi n'umugaba mukuru w'ingabo za UPDF Muhoozi Rugaba wavuze ko igisirikare kidahutaza abagore. Kyagulanyi ntabwo yemeje kumugaragara amakuru avuga ko yavuye mu gihugu, kandi abayobozi b'ishyaka rye bakomeje kugira ibanga aho aherereye, mu gihe n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi avuga ko ari mu bwihisho. Leta ya Uganda kandi biravuga ko yafashe icyemezo cyo guca burundu abanyamerika Jeffrey Smith ndetse na Robert Amsterdam ku butaka bwayo, ibagaragaza nk'abantu batemerewe gukandagira ku butaka bwa kiriya gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Smith washinze ikigo Vanguard Africa na Robert Amsterdam usanzwe ari umunyamategeko ukorera mu Bwongereza, akaba n'umuyobozi wa Amsterdam Partners LLP. Uganda ibafata nk'abakoze ibikorwa byo kwivanga mu miyoborere y'imbere muri yo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kampala ifata ibikorwa
byabo nk'ibigamije kuyisenya mu rwego mpuzamahanga ndetse no gushyigikira ibikorwa bya politike bifatwa nk'ihungabanya umutekano w'igihugu. Inzego z'umutekano ndetse n'iza diplomasi muri iki gihugu zivuga ko bariya abagabo bombi bashinjwa ibikorwa byo guhangana na leta ya Uganda byarenze ubuvugizi busanzwe bikajya mu bikorwa bya politike bigamije kuyihungabanya. Leta ya Uganda kandi ivuga ko Smith na Amsterdam bagize uruhare rukomeye cyane mu gushishikariza guverinoma z'amahanga, ibigo mpuzamahanga by'imari ndetse n'imiryango mpuzamahanga guhagarika cyangwa se kugabanya inkunga byahaga ikiriya gihugu, ibyafashwe nk'ibikorwa byo gusenya ubukungu bigamije kugabanya iterambere, icyizere cy'abashoramari ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Inzego z'umutekano zivuga kandi ko bombi bashyigikiye cyangwa se bakamamaza ubutumwa bw'ibikorwa by'amatsinda afatwa nk'ahungabanya umutekano hakurikijwe amategeko ya Uganda, ndetse bagakwirakwiza ubutumwa bugamije gukurura imvururu ndetse no gutesha agaciro inzego za leta. Banashinjwa kandi gukwirakwiza amakuru afatwa nk'amabi, asebanya kandi ashishikariza imvururu ku bijyanye na Uganda binyuze mu itangazamakuru mpuzamahanga ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo Kampala ivuga ko ari ubukangurambaga bwateguwe bugamije guharabika isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Abategetsi ba Uganda banavuga kandi ko Smith ndetse na Amsterdam bashyigikiye cyangwa se bagasabira ibihano abayobozi ba Uganda, ndetse bakaba barashishikarije iperereza mpuzamahanga ririmo no kohereza imanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ku ruhande rwabo Smith ndetse na Amsterdam bahakanye ibyo bashinjwa, bavuga ko rwose ibikorwa byabo bigamije kurengera uburenganzira bwa muntu, demokarasi ndetse n'ibyubahirizwa ry'amategeko. Bavuga kandi ko ubuvuzi bwabo bukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bushingiye cyane ku mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, kandi ko gusaba ibihano cyangwa se kubazwa inshingano no ku rwego mpuzamahanga ari uburyo bwemewe bwo guharanira amahoro hirya no hino ku isi n'undi muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babisobanura. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye abakozi babiri bakomeye cyane mu biro bye, abahora kuba baratumye aha inshingano umuntu umaze igihe kirekire yaritabye Imana. Ku wa kabiri ku itariki ya 3 Gashyantare nibwo Perezida Salva Kiir yirukanye bari abakozi, ni nyuma y'uko bafashe umuntu wapfuye mu myaka 5 ishize bakamugira umwe mu bagize komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora. Ku wa 30 Mutarama nibwo Stewart Soroba Bodia nibwo yari yahawe iziriya nshingano nk'uko bigaragara mu iteka rya Perezida wa Sudani y'Epfo ryo kuri uwo munsi, mbere y'uko bimenyekana ko uriya wahoze ari umwe mu bagize ishyaka United Democratic Party UDP yapfuye mu myaka 5 ishize. Guha inshingano byatumye guverinoma ya Sudani y'Epfo yibasirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu ngubu mu birukanwa na Perezida Kiir nk'uko itangazo ryasohoye na Minisitiri mu biro bya Perezida Salva Kiir bigaragaza, harimo Valentino Deli Marueti wari usanzwe ari umuyobozi mukuru muri Minisiteri ishinzwe imirimo ya Perezida. Barimo kandi Ambasaderi David Amuru Majuru wari usanzwe ari mu itangazamakuru mu biro bya Perezida Salva Kiir. Iryo tangazo ntirisobanura icyo abo bagabo bombi bazize, gusa biravugwa ko aribo baba barakoze amakosa yatumye Perezida Salva Kiir anshingana umuntu witabye Imana mu myaka ishize. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko umuryango wa nyakwigendera watangiye gusaba indishyi ya guverinoma ya Sudani y'Epfo, ni cyane cyane ko rwose bisabwa nko gushinyagurira umuntu mu by'ukuri. Mu yandi makuru muranyemerera tugaruke mu makuru kuvugwa no mu Rwanda. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yerekanye ko abaturage bagera kuri 44.8% batashakaga ko abanyarwanda bahunze bataha mu gihugu cyabo kubera politike mbi yari yarabashyizemo urwo rwango. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abasenateri ku bipimo by'ubumwe bw'abanyarwanda udaheranwa n'ubwiyunge byagaragajwe n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze muri 2025. Ubushakashatsi bwerekana ko igipimo cy'ubumwe bw'abanyarwanda cyari gihagaze imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994. Yerekanye ko muri Nyakanga mu 1990 leta yatangaje raporo y'iperereza rigamije kumenya uko abanyarwanda babona imiterere ya politike mu gihe gishize, muri icyo gihe no mu gihe kizaza. Icyo gihe rero abantu babajijwe hakurikijwe ibyiciro by'umwuga, imyaka, imibereho, igitsina, prefectura aho abantu batuye mu mujyi cyangwa se icyaro, mu rwego rw'imirimo cyangwa se imyuga habajijwe abahinzi, abanyeshuri, abarimu, abakozi ba leta n'abo mu bigo byigenga, abanyapolitike, abikorera, abanyamadini ndetse n'abasirikare. Murumva ko icyiciro cyose cyari kigiye kigarukaho muri rusange. Muri ubwo bushakashatsi abagera kuri 91.2% bavugaga ko nta mutekano uhari, mu gihe abagera kuri 92.6% bavugaga ko hari amahoro. Impamvu zashingiweho nuko 96% bemeje ko mu gihugu hari inzara, 87.6% bavuga ko ubucamanza bukora nabi, ni ukuvuga ko bwarimo ruswa n'abacamanza badashoboye,
abantu 89.8% bo bavuze ko ruswa yahawe intebe mu nzego zose, 61.6% bemeza ko abanyarwanda batareshya imbere y'amategeko, 11.2% bemeza ko ruswa idashobora gucika, abagera kuri 58.8% nta kwishyira ukizana biri mu gihugu. Ku kibazo cy'impunzi ari nacyo cyari gihatse ibindi mu byibandwagaho, abaturage 69% bavuze ko impunzi zaguma aho ziri zigahabwa ubwenegihugu, 11% bavuga ko abashobora kwitunga bagakora indi mirimo itari iy'ubuhinzi bagaruka mu Rwanda, 10% bavuze ko ababishaka bagaruka mu gihe 2.4% babimurira mu bindi bihugu bifite ubutaka. Muri rusange 84.8% ni abatarashakaga ko abanyarwanda bahunze bataha mu gihugu cyabo, babivanaga kuri politiki ya leta yari mu mategeko yababuzaga impunzi gutahuka, kwibagiza imitungo yazo ndetse no gukomeza kuzigumisha mu buhunzi. Muri rusange abanyarwanda batangiye guhunga igihugu kubera uburyo bicwaga, abandi bagahoterwa bikomeye cyane kubera ko ari abatutsi guhera mu 1959. Hari amabwiriza ya Minisitiri w'Ubucamanza yo mu 1961 yandikiwe abanditsi b'inkiko n'abacamanza ababwira ko umuturage uzazana ikibazo kirebana n'imitungo y'impunzi batagomba kucyandika mu bitabo by'inkiko n'abacamanza, abasaba ko ibibazo byinjiye mu nkiko birebana n'imitungo y'impunzi batagomba kurwemera ngo basubize umuntu imitungo ye. Dr Bizimana ati bwari uburyo bwo kubaca burundu. Dr Bizimana kandi yanagaragaje ko itegeko teka rya Perezida Kayibanda ryo mu 1966 ryashimangiraga ibyo Minisitiri w'Ubucamanza yari yategetse, aho yavugaga ko abatutsi bahunze igihugu batashoboraga gusubirana imitungo yabo kandi ko kuba barahunze ari byo babyiteye. Mu 1982 impunzi zari ziri muri Uganda zirukanwe na Obote zageraga ku 250, ariko leta itangaza ko haje abantu 43,000 muri bo yemeraga ko abanyarwanda ari 6,000 gusa, ngo kuko ari bo bari bashoboye kwerekana ikarita y'indangamuntu yagaragaza ko bavuye mu Rwanda, abandi batashoboye kuyerekana basubizwa muri Uganda. Ishyaka ryari ku butegetsi MRND ryaje gufata icyemezo cyo ku kibazo cy'impunzi cyahoraga kigaruka, ryemeza ko zigomba kuguma aho ziri, ari naho zatangiye kubona ko nta kundi bigomba kugenda, biyemeza kwirwanaho bagatahuka ku mbaraga. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko iyo politiki yatangije abanyarwanda ku buryo buremereye ariko itashoboraga kuramba. Ati iyi politiki yatangije abanyarwanda ku buryo buremereye cyane duhereye ku kibazo cy'impunzi gusa, noneho n'abashinyagura bavuga ko FPR inkotanyi yateye u Rwanda rumeze neza cyane, ntabwo rwari rumeze neza muri rusange. Yakomeje agira ati igihugu kibuza abana bacyo uburenganzira ku gihugu, bamwe bakumva ko rwose ari icyabo bonyine bakayishyira mu mategeko, ibyo ntibishobora no kumara igihe kirekire rwose. Yakomeje agaragaza ko kubera imiyoborere myiza kuri ubu ngubu ubushakashatsi ku bumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu banyarwanda bwagaragaje ko hamaze guterwa intambwe ikomeye cyane kugeza muri 2025 biri ku kigero cya 95.3% muri rusange. Mwakoze kubana natwe, reka mbashimire mwese aho muherereye hose hirya no hino mu isi, reka mbashimire mwese mwafashe umwanya wanyu wo kuza gukurikirana aya makuru yacu twari twabateguriye muri uyu mugoroba, akaba n'amakuru yacu ya nyuma yagarukaga n'ubundi ku zindi nkuru zitandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se n'ubundi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Nimukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.